Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. District Election Officer jangka Eastern West Khasi Hills District. Ulah pentep pajba bahadim ke Election Commission jangka di India. Kalau penbenai ke election syariang dorbar tauan ke jalan Meghalaya. Bat namar baga Model Code of Conduct kalau terikam. An penterikam mardo di Kyndon jangki ain. Kum ke RP Act 1951 ke IPC. Bat ru kinu-kinu gerai ne jing petha jangka Supreme Court. Bat ke High Court kumjo. Kumtau lo kuntu ya bro ke pajba nang terbut jangka mairang bat mau Tharachan Constituency. Bakit kia na kanu kujing shim bat ai pisa kanu kujing syapin thami kujing syapin be wan om thabut berngam berset kujing thabut da kujing sngu nyam ne sngu thain bat ru kujing penslur ya ginu ki kam tiba penyusrut bat luan ra jing kulmar lada don kanu kujing Pynkheiñ ya Model Code of Conduct kum kujing penprai ya ki jaka pajba ne mar pajba kanu kujing sam pisa ne kiat kinu kujing ai sngu bah ne jing terwa pisa de ki kertong ne ki sang partai kanu kujing berngam ni pajba nang thabut pajba ki lawan Ujor syak complaint monitoring cell ya kabala bu ban shim ya ginu kujing Ujor ki bay dei berkakam election bat kani ka cell kan trekam baro arpusaw kunta bat ki number phone ki longkum ni control room 9233270162 returning officer 30 Mairang ST Assembly Constituency 097748766609. Returning Officer 31 Mawthar Raishan, ST Assembly Constituency 070051700039. District Election Officer 0943631004. Shusho laburu yaki flying squad ban pinshisha badru ban register mukot duma yaki nugi jing Pynkheiñ yaki Kyndon balabu.